Bafana Bafana vadomera mudavini nga la taila mwezi udaho ubachiwa kumutamba ngikhala Europa nga kwenzi wa thafamuwe. Mugudisi vho-Bros voita tshanduko dzovarawo fedzi vokatila vatambi vakhwinesa vathoma ushuma navo musi vachitholiwa mwa ufawo. Na swikelela mitambo ya AFCON chimwe cha zwipikwa zwe vavetshelwa zwone. Vatambi vadoshumisa chikhala ichi u ḓitutuwedza kha zwe vakundela u zwi swikelela mahola. It's going to be tough. There's no easy games anymore at international level. There's no easy games because, I mean, over the last few years, each and every country, they're professional now. You know, not like before where, you know, they were minors or smaller countries. Not anymore. You see, we saw it and we've learned from it. Vho-Bros vokombetshedzeya usia vamwe vatambi va ndeme nga nṱhani ya mafuvhalo ho katelwa Keegan Dolly wa Kaizer Chiefs. Playtime is finished. We did it. We qualifiers for World Cup. We tried to build a new team, young players, and everybody was enthusiastic, and everyone was happy. And then suddenly it doesn't work against France, and then they start criticizing. Yeah. This is not the way to work. Naho vana tshanduko dzovaraho fhedzi Mugudisi vho-Bros avatotenda uri mutambakati wa Mamelodi Sundowns Andile Jali angatamba kha thimu yavo nawo onangiwa kha khethekanyo ṱhanu kha pfufho dza PSL za ino khalaṅwaha. I'm very sorry, but I don't see why I should ask or select Jali and Zwane. Vho-Bros vari lwendo lwa Bafana Bafana ludovhololelwaho vhukuma nge shango la Zimbabwe la bvisiwa kha muṱasano uyu. Vari vodimisela u swikelela mitambo ya ngei kha la Ivory Coast nga u kunda la Liberia luvhili lwoṱhe.